Laban kawi tali kisnang bahab hanong po town committee kisnang mau diang kala syajin kum kawi ni kisnang bakut tam hakathan nong po badya kani laban manada ko office of deputy commissioner haka program swachhata hai seva arhaja apsa haka jingalang kabalalong ha circuit house nong po katay ka swachhata hai seva kadai ka jingraki kabala sedang nado ka khatnyo tarik nailo hado artarik risau bala pelong da ka office of deputy commissioner ha ka jinget lang bat ka nongpo town committee halor ka thong jong menteri rangba kari ka sarkar pedeng bat kumjuru ka sarkar jela panwanra ya ka khoi ka suba ha kishnong ki thau bat kiar na ka jingprat pathar ya ki jabo jaban bat ban pelong ya kishnong ki thau ki balat na ki jabo jaban katay katsingi la shimbentaru da uba Marylebone CMMLA kanong po kumukangsan ha kajingdon lang uraja Brahma EDC karibhoy ba successful lingdo chairman kanong po town committee kirang ba asnang kinoy kay lembat ki khana school ha katay kasngi nakaliang ko office u deputy commissioner kalapin shluru da ki khusnam shakinong khatnyut jong kishnong bapher bahab hanong po town ki baju shim khia ban pen khuat ya kishnong ki thau na ka benta ban khuat ka suba jong ka shnong bat kumju ru sha ki khenna school ki bala shim benta ha ki jingya ko bapher Second, Christian Higher Secondary School. Third prize goes to Morning Star Secondary School Nongpo. Depois siya kasi ng modnong. Depois siya kasi ng Blish Bonsar. Swachhta hi seva kadai kakitin kami lesen apa yang dukti ki bubun fi sufu lesedon di bom sufu ru kakran Jepang di kuit di suwar nak bentar jemni ki bedriu ki ba syong besar apa jom kini India jom baru kumbalayo lagi keran bang kemat mentai layak jadi bersyukur senem nadu wala pernah baik dan yang bela launch ia ke Swachh Bharat Mission atas nama negara Asal
But hai kini ki sepuluh tu ki sistem ki belale. Kila dan sebut ki sinjam dari inisiatif tiba sarkar pedeng kala sim. But kila dan sebut ki jingkelak tiba nilai i lagi jom ki keman. Hapo jom ki senong ki prepare ki baham. Hapo jom kena ri lebih ki jom. Kaji ngetre rekan Nagaliang jom ka PHE Department anggot di penbiang ya kini ka Swachh Bharat Mission kaji ngetre rekan Nagaliang jom Urban Affairs Department hagi jeka Golosor hagi Menteri Kam yang kini ki Solid Waste Management Project hagi Menteri Kam yang ki Liquid Management Project ki prepare apa jom kini ka jelah eri ini. Yang dan sebut ini dia bagi langhapan, iyo kijilikan. Lasisa ka ni ka mission kelayak mental sipos na. Habang iong mission kamot pagkadan kijikut kejukan. Mission kan kanon ni asa sirta. Swachh Bharat Mission means kadang target sedang mengajar Sao, target jom sarkar pedeng, jom sarkar jelah kalau memang achieve ya ke target. Ni within katsan senam atau senam tempat. Kita sibun di vision di belalon siapa dari itu. Agak beri berkekuat kekiat. Agak sedang dalam NRHM National Rural Health Mission. Mentang kekot ke NHM National Health Mission yang berkentruk di urban dan rural area. Kadang ke target ban pendiang yang ki bentang facilities agak dia berkuat kia hargari berapa. Kadang ke mission SSA ke bentuk mencuat sarwa siksa